Amen ke bathandekayo. Ngicela ukuqhubeka ngoba ngi-MC la side workshop bekuseyinkulumo lemfishane. Sesiyaya esihlokweni sethu salethamba lesithi ukugcoka lekuthandzana nalelive. Amen bathandekayo. Amen. Ngasathana afuna ukuvela into lenye uyiveta ngemathileke. Ngikuthatha usimla lokhu nje. Noma besifundisa uyazathi ukuthi sithi athi sathana ke sokuvelela nje ufike ubone ukuthi batawuthini. Manje ke nasihloko bathandekayo solo ngesethu kutokwakhiwa thina. Ngicela inceke enkosi ngingadli isikhathi khona pastor phakathi kwethu elithanda lokuqhamuka ngicambeni. Sahlabelela ngizomethemba njalo. Ngicela enkosi ithathe lethuba. Jesu Kristu. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nami longendele umusa longaka. Wekuthi ngibe khona kule nkonzo yethu singema teenager njengoba nami ngasinziswa 86 ngili teenager la 18 years. Amen bazalwane. Amen. Ngisafunda sikolwa. Lengwa yamahloni bevele nje nginiketha inja ngabi nayo. Lapha uassembly esikolweni. Bengivama lokuba nekwaya yami nje sibe iquartet sivama ukuhlabela uassembly. Noma ngihlabela isolo assembly bengenankinga nabo. Nami ekhathi ke sengisinziswa kwangisika lokho. Amen bazalwane. Kuthi ngikhone ukuthi ngiphile lempilo lengithethele yona. Ngaphandle kokuhlushwa ipeer pressure. Amen enkonzweni. Manje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngibe kule nkonzo nami lengifanele kuba kuyo. Ngoba ngisinziswe ngumfana loli teenager inkosi yami iphe amandla ngaphila kulo lelibandla 29 years ngilijaha. Leli ngakudlalo kwabo masomana. Cha, bengasimkhuba wami. Manje wathi uNkulunkulu sale uthatha umfati ke 2015. Namvumela nakasale ushada ngoba kwakusesemnandi ukuphila ngimusha nje. Bengike lestress ukuthi ngibe nankosikazi. uNkulunkulu wathi sale ungena kule nkonzo nguhlelele yona. Ngavuma ngoba unomzala wetinsuku. Akana uphikiswa. Licebo lakhe ngeke livinjwe. Amen bazalwane. Manje ngithi muhle uNkulunkulu uyinkosi uyasithanza uyasinakekela. Ake ngibone emathineshe lebekathi akhona lapha esandleni enkonzweni mhla ka-18 April aphakamise intamo. Lebe bakhona esandleni enkonzweni iphakamise intamo kahle nje kakhulu ungalingisana. Olabanye bebalovile. Siyabonga sengathi isasala ngisekisentibonile. Amen. Manje lesikhathi sami sitawusheshe singishiye masinyana. Kani laba nginikete imvo letimbili. Kugcoka nekutsandzana nelive. Amen. Amen bazalwane. Manje kasambeni siyoxoxa ngenhloso yekwakhana.
ngenhloso yokufundisana yokuqaphelisana ukuthi lo uNkulunkulu esinikele kuye uthanda ukuthi sigcoke kanjani, akathandi ukuthi sigcoke kanjani. Uyathanda ukuthi sithandane nelive thina sesisenzisiwe noma akakufuni lokho. Sitawukufa imibhalo. Siyabonga sekufunziwe lapha verse 11 wathi enhlitiyweni yami ngiyalilondolota livi lakho simakathe kuze kuthi ngingoni kuwe. Asibale ngaMateyu 18 verse 10 kuka masinyane. Matthew chapter 18 verse 10 kuphela. Umfanekiso ngemvu lebeyilahlekile. Qaphelani ningezeleli ngisho namunye kulaba labancane. Ngobe ngithi kini, ingilozi tabo ezulwini ibubona njalo buso bababe losezulwini. Umfanekiso wemvu lebekade ilahlekile. Lithi lapha leBhayibheli sisenkonzweni yethu simateenager qaphelani kuthi lingazeleli ngisho namunye kulaba labancinyane. Sizathu yini? Ngoba ezulwini dingelosi tabo laba labancane, dingelosi tenu mateenager dikhona, dihlala dilinzile ukuthi ngetimpilo tenu kuhamba kanjani. Lapha emuva ngibona abafundisi labangifayo. Sanibona bazalwane. Amen. Enkonzweni yethu simateenager ngoba sibalulekile. Simthola kakhulu emehlweni kaNkulunkulu. Uze wahlela ukuthi liteenager ngalinye ajuthe ingelosi. Lendaba igarden angel ngamunye wethu. Sanibonani bazalwane. Ngilo besiphumile nathi sibafundisi benu side kule nkonzo lena singakaphathi kunenzelela. Siphase utoni kuthanda utoni fundisa umqaphelisa ukuthi uNkulunkulu unithanda uma ninjani. Incwadi yesibili Samuel lokuqala. Samuel 2 verse 18 and 19. Samuel lokuqala. Samuel lokuqala sahloko 2 verse 18 and 19. Fonza. Samuel eShilo. Samuel abekhona ethempelini lasemakathe awumfanyana. Avunula sidziya sebapristi selineni leliqosakele. Njalo nje ngeminyaka unina abevame kumfungela umjiva longangaye bese uyamphathela ngesikhathi akhuphuka nendvodza yakhe kuyawukwenda umnikelo weminyaka. LiBhayibheli lapha mateenager lithi kwakukhona umfanyana, kwakukhona liteenager njengoba sikhona nathi la kule nkonzo. Mame wakhe bekamhlelela amthungela sidziya lebe kaza sisebenzisa nakakhonda. Sanibonani bazalwane. Sidziya ngesembatho usina usigcokile asikukali asikubhithi siyabuyela nje. Sanibonani bazalwane. Uyabaluleka ukuthi sibantwana baNkulunkulu singemateenager ngamunye wethu kufanele ukuthi athi ukuthi kumele uyakhi size yakho loyigqokako. Ungaba stathulo, ungaba sketi, ungaba lishethi, ungaba lirokho. Sanibonani bazalwane. Ungacayi uthenge impahla lekuyisize lencane kunesize yakho, ngoba wathenga kanjalo utawuthi khanza sewulikholwa leli liteenager lelingajatshulelwa ngusimakathe. Amen enkonzweni. Samuel uthiwa-ke kulesivumela sidzala. Sanibonani bazalwane. Ningaphazamisa lesidziya. Kusezivumana lesidzala uma bakhonta ethempelini laba besilisa uNkulunkulu bekabahlele ukuthi babogcoka tidziya kuze batofihla ubungunu babo.
enkonzweni. Amen bazalwane. Lithi ke lapha mfuna sinake khona make wakhe bekuthi njalo umnyaka neminyaka nabakhuphuka baye enkonzweni ngoba Samuel wamnikela lo mzalwane Hana. Mzukwana yekela kumunyisa libele. Wamthatha wamnikela umpristi wahlala ethempelini Samuel amfanyana sanibona bazalwane amfana lomncane lomela kade kukhona simakathe kodwa kunendlela lebe kumela gqoke ngayo naka ukhona simakathe sanibona bazalwane njoba sihloko sithi kugcoka nekuthandzana nelive. Sina abathinetsha lesikholwako asigcoki sinoma kanjani. Ngiko na ulithinetsha ulijaha umsisi kumele ugqoke tembatho letifanele lekuyisize yakho letingabukali. Wagqoka ngabasiketi lomali lokho lokubonisa sibulu sinye usisigcina la. Lokho sawuphumile esikolweni vele already. Ngalabanye amagama wena sawela nohlakotho labala bathengisa umtimba. Lalabala baphethwe inkhanuko tenyama. Sanibonani bazalwane. Amen enkonzweni. Amen enkonzweni. Samuel umfanyana abegqoka nakayokhonda ngendlela lefanele. Sisaya phambili utawuvela. Amen. Amen. Sifunda lilandzelako Deuteronomy 22 verse 5. Silandzela Samuel wesibili sahluko 13 verse 18. Nifunde ngokwehlukana. Deuteronomy 22 verse 5. Lo msikati akubafanele embathe timpahla temuntfu lomdvuna. Kanjalo futhi nalomdvuna akubafanele embathe timpahla talomsikati. Ngobe lowenta lokho usinengiso kusimakathe uNkulunkulu wethu. Amen. Ngilinze Samuel wesibili sahluko 13 verse 18. Lapha bazalwane liBhayibheli uNkulunkulu uyayala kulaba labakholwa kuye. Amen bazalwane. Amen. Lithi liBhayibheli akukafanele ukuthi wesifazane agcoke timpahla towesilisa. Le nkulumo lena ingaconze kubantu abangakholwa. Njengoba nike bazalwane labancane ma-teenager nibanthana bakaNkulunkulu sanibona bazalwane. Nalo lwakhe kusihlwa singakayilo lapho. uNkulunkulu akathanda akafuni ukuthi umuntu lo wesifazana atholakala agqoke impahla lengasiye yewesilisa. Ngicela ngiyafunze la verse ngitokwenza kule khona le. Exodus funde 28 verse 42. LiBhayibheli liyala ukuthi umuntu lomdvuna ulongumfana lombale agqoke impahla letiwo wesifazane. Sanibona bazalwane. Lokho kusho ukuthi impahla lebazalwane tehlukene. Leti impahla leti batala abesifazane akukafanele tigqokwe ngulaba besilisa. Sabe satiphambanisa leti impahla. uNkulunkulu lokho lithi usinengiso kuye. Lenkinga kugqokeni iba khona na umzalwane angakafundiseki. Uthi wena lo musisa ukugqoki lo ngoba wewesilisa. Nawe wesilisa ukugqoki lo ngoba kulungiselwe laba besifazane. Funda Exodus 28:42 funda. Kufanele ubethele imbeleko yelineni kusukela elukhalweni kuze kufike emathangeni. Khona batewufihla bungcunu babo. Imibeleko. Phinda ufunze. Kufanele ubethele imibekelo yelineni kusukela elukhalweni kuze kufike emathangeni.
khona bate ufihla bungcunu babo. Khona lo phese sisula funze. Maswathi sonke. Ubenzele namabhuluko elinene ukuba kusicekele inyama yobunqunu babo. Aqala okhalweni afike emathandeni. Laba bazalwane labakhonta uNkulunkulu ethempelini. Besilisa akusibo besifazane, akusibo bomake, akusibo bosisi. Umuyala waNkulunkulu uthi njengoba sifundziswa seExodus la, lo Exodus usho ukuphuma. Sanibona bazalwane. Umuntu nakakholwa uNkulunkulu usuka aphuma ephambeni ngendlela yena lekafuna. La iBhayibheli lithi bapristi bobendela emabhuluko. Ngifuna ninake lokho ukuthi emabhuluko endelwe thini bonzamphalala. Nalawa emajaha. Amen. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Uma kungendela umuntu wesifazane lofuna Jesu umsisi ngumake abe nelibhuluko umhlolo wasathane. LiBhayibheli lithi letikhonti kaNkulunkulu abantu besilisa ngabo lokumele bendele emabhuluko kufihla ubungcunu babo nabakhonti kaNkulunkulu bagqoke emabhuluko hayi majobo masha. Amen. Asifuni majobo lapha ngethanga lokho elisebaleni. Uthi uyokhonta uNkulunkulu kugqokwa emabhuluko iBhayibheli lisho njalo. Libhuluko bosisi nabomake liBhayibheli lithi lingelele. Hallelujah. Cha kude ngisho linje. Amen enkonzweni. Amen. Laba labathunga impahla labasetshenziswa nguSathane. Bayabwela ukuthi bathunge lobunye amabhuluko bathi gwenu bosisi nabomake. Lawo wengemadlapha ebantu isebenzi kaSathane le. Lona liBhayibheli lisemabhuluko entela abapristi. eBhayibhelini akuzange sobe nemphisi lomsisi noma lomama. So aware emabhulukweni bantu labasha mateenager sanibonana enkonzweni. Fundza ke noSamuel lesibili. Lithi lapha verse 5 kusineliso uNkulunkulu uswesifazane agqoke impahla dewendosi lamabhuluko wethu ningasibangisi. Fundza 13:18. Inceku yamkhiphela ngephandle lona lomsikati yakhiya sivalo emva kwakhe. Tamari abephethe ingubo leyayihlotshiswe kakhulu ngobe lolu hlobo lwengubo lwalwembathwa bathwa benkosi labatintombi labangazange balale nemuntu lomvula. Bongile Exodus 28 verse 4. Lana siceda ufunda khona kuthiwa Tamari kunengubo lenhle kakhulu. Akuthiwa lapha Tamari kunelibhuluko lelihle kakhulu bekathe alisebenzisa. Amen. Ngoba amabhuluko ababobhuti nabobabe hayi bantu besimame. Emasontweni ngelekwa lenkhuluma ngayo kuyendiwa. Uthole mane wasefree unelibhuluko lakhe laligcokayo. Uyasonza kodwa kulabakhonti kaNkulunkulu abasebandleni lakhe banemiyalo welizwi. Lithi verse ulomusha verse 9 angayihlanda kanjani indlela yakhe sibe mhlophe na la singeqaphela livi. Livi la uNkulunkulu lithi Tamari ingcebo eya-Amnoni yamkhiphela ngaphandle yavala umnyango sinaka ukuthi bekagqoka njani Tamari. Bekagqoka ini Tamari? Bekagqoka ingubo emabhuluko salonani bazalwane. Ngoba thina labakholwako asikwenti lokutawuba sineliso emehlweni kaNkulunkulu ayemfundisi. Amen. Ushito njalo verse 5. Exodus 28 verse 4 fundza.
Tembatfo lokumele batete ngunapi. Sembatfo sesifuba, sidziya, nemjiva, nengubo lete umkhono lehlotshisiwe, nemshuculo wenhloko, nelucotfo. Letembatfo letingcwele batawutentela umnakelu Aroni kanye nemadvodzana akhe kuze bangikhonde njengebapristi. Amen. Ngifuna nje ukuhighlighta kancane lapha ukuthi uma ngabe ukhonda uNkulunkulu kunendlela lespecific logcoka ngayo uze utoba lomukeleka kuNkulunkulu. Wagcoka lokucontrary kunaloko ubasiningiso kuye. Amen ebonzweni. Amen bazalwane. Kube nje ngigcoke ibhemuda nyalo lomela phambi kwenu. Ngicabanga singabe ngigcoke emadolo kube asebaleni nje libhuluko ogcina la. Lokho ngimile nje la phambi kwenu. Uyabona ukuthi le ngolela ngabe kahle kahle say offside trap masiwe ebholeni. Sekungaphandle kweline sanibonani bazalwane. Ngoba usahlonipheka usazithi. Asiqhubeke siye kuGenesis 35. Sicala kufunda verse 2. uNkulunkulu ufuna umuntu nakakhonda yena agcoke endlela ethile. Siyakhona lapha uvela kahle hle bazalwane ningakhathaleli. Fonza uNkulunkulu ubusisa Jakobe eBhetheli. Fonza 2. Ngakho-ke Jakobe wakhuluma emndenini wakhe nakubo bonke labebakakhe wathi, lahlani tonke tithixo tebetive neminato, nitihlambulule, nembatse tingubo letihlobile. Sitawusuka la siye eBhetheli lapho ngiyawufika ngakhe khona liladi laNkulunkulu. Lo wangiva wangiphendvula ngesikhathi sekuhlupheka kwami, nalo waba nami yonke indzawo lapho ngangihamba khona. Umlaka kancane simba indzaba lapho bazalwane yaJakobe lobalekela umnakabo Isawu ngesizathu ukuthi bekamntshonjele tibusiso takhe. Lithi-ke iBhayibheli uyakhuluma lo mzalwane, ukhuluma nebefamily yakhe ayinhloko kuye asikhonisa Jehova lophilako lo Jehova lesimkondako nasi. Amen enkonzweni. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli uthi kumele siyohlangana naJehova. Singakahlangana naJehova asikhiphe isilahleni tonke tithixo tebetive letiphakathi kwethu. Amen enkonzweni. Lana indzaba siyifundzela uhlangothini lwekutsandzana nelive. Live lele siphila phakathi kwalo noma sisinzisiwe bazalwane. Kunetinto labantu bala eveni labangena Jesu, labangeke wangena Jesu, labahamba ngekutsanza nekubona kwemehlo abo. Thina lesina Jesu kunetinto lokumele ukuthi singatilambukeli, singatitsanzi, singadenti ngoba sibeka uhlanga lolukhethiwe thine sibe sivele singcwele. Amen bazalwane. Uthi lapha lomholi akulahlweni tithixo tonke. Uma maklahle tithixo kusho ukuthi uthanza live. Qhubeka sithi la ugcine khona. Ngakho-ke base batinika Jakobe tithixo tebetive labebanayo kanye nemacici lebabawafake etindlebeni zabo. Jakobe wakumbela ngaphansi kwesihlahla se-okhi eduze neShekemu. Amen. Lapha iBhayibheli lithi akhulumile Jakobe livi njengoba solo sifikile ka-level kukhulunywa livi. Amen bazalwane. Lithi bamuva-ke Jakobe nakasathi kulahlwa tikhulunywe tithixo lithi bamniketa akekho lwatifihla. Bathi thafe tithixo bamniketa lithi kanye nemacici lebekatha setindlebeni tabo. Ngalamanye amagama kutsandzana nale live
live kanti ungumzalwane uli-teenager noma ungumzalwane sowumdala sanibonani bazalwane ukwenta ukuthi uthando lwaNkulunkulu lungabi kuwe ngoba unetilo delive longakadilaki ungenzi kuverse 5 verse 5 mwelo mphezi ngakho-ke base bayesuka boJakobe nemadvodzana akhe bantu balamadolobha abesedudane behlelwa kwesaba lokukhulu lobekuvela kuNkulunkulu abazali babaxoshe ngemuva. Okay, right. Ngithanda liphuzu lesenzekulo lithinte uma sebamniketile Jakobe lethithiko kanye nemagriki wakuthatha wakumbela phasi kwesihlahla sempoki. Amen bazalwane. Ngalamanye amagama labazalwane laba beyaphila impilo balithanza live belathilo delive kodwa sekukhulunyiwe kubo kwabita ukuthi bakhombise ukuthi bayalungisa. Amen enkozweni. Lebe kathi thito sekubabambile bathi siyavalelisa kuto nathi njengenkosi disuse phakathi kwethu ngoba thine sidimisele ukhonza inkosi yemakhosi. Amen. Umuntu loliteenager lothanza lelive ngeke luthando lwaNkulunkulu luhlale phakathi kwakhe. Siyakuphitha lokuqala. Sahluko 2 verse 9 na 10. Petro wokuqala. Sahluko 2 verse 9 na 10. Kodwa nina nibelihlanga lomkhethiwe nibapristi bebukhosi sivele singcwele nibantu baNkulunkulu labakhethelwe kumemethela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. Thine bazalwane kufanele sitati kwekuthi thine sibobani enkonzweni ekugcina isandleni kukhulunywe bona lo sanibona bazalwane enzabele lesibili bani. Amen enkonzweni lithi lapha thine sibe luhlanga lolukhethiwe sisive lesingcwele bupristi bebukhosi sanibonani bazalwane ngiko ke kugqoka kwethu akukafanele kufanane nendlela labagqoka ngayo labala eveni sanibonani. MC ucele bazalwane wabacela baba mnani wabamisa la ngaphambili kunalabanye lembonile ukuthi bagcoke ngendlela lokungakafanele bagcoke ngayo ngeke ngibahlazise ngibabike ngisinabana cha ngiyakhuluma nje ngifuna kusho ukuthi na ugqokile umzalwane kumele ugqoke impahla wehluke emntwini losifebe wehluke emntwini loyingwababani makhonjwa ngenhloko. Now ukholwa nje kumele ungafanani nakancane. Now ugqokile kumele uhlonipheke uzithe kuze kuthi kukhona baNkulunkulu empilweni yakho just get dress code sanibona bazalwane ukhombise ukuthi lo muntu lo ufundisekile uthi likhona ligcoka kanjani. Thina-ke lithi iBhayibheli sibeluhlanga lolukhethiwe sibupristi bebukhosi sive lesingcwele cala phasi verse 9. Kodwa nina nibeluhlanga lolukhethiwe nibapristi bebukhosi sive lesingcwele nibantu baNkulunkulu labakhethelwe kumemethela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. Nguye lowanibida kuthi niphume ebumnyameni lide ungena ekukhanyeni kwakhe lokumangalisako. Njengoba mateenager sesikhona evangelini sibidele ukuthi site uphuma ebumnyameni singene ekukhanyeni kwaNkulunkulu sanibona bazalwane. Ulamamba ukhulumile la iphuza ngathi ninakile nakakhuluma ngama cellphone kunalomunye loyiteenager loke wathi shutha noma shutha labanye ngathi bekungena
wasentingweni lakhe uvela lesithombe sakhe. Uyathi bekathi shuthe ngayo bekathi shuthe kusukela la elukhalo utofika la ngenhla kwemathomo. Ungamboni usukela emadolweni uyofika phasi nemsuka la uyofika enhloko. Sanibona nibazalwane. Kodwa ngoba ngathi uhle nombolo lena yabantu ngathi uthi mbani. Lalela ngemathinager. Le ndlela lekazagcoke ngayo lekathi shutha wakiposta ngayo PP yakhe. Akasekho ekholweni wehlulekile. Inkinga nale dress code yakhe vele beyimela ukuthi athithengise yena. Lalela lokwendekile wemithi lokunkulumo. Uhambile nelive. Lokufaka umthelela ngendlela lagcoka ngayo. Akabi nekuyaphi thina uweluhlanga lonjani? Usife lesibole sabani? Ubikela kato phuma kuphi ebumnyameni angene kuphi. So ugqoka nangabe ulikholwa uyakuphushela ekufeni. Ngoba la ugqoke waba sinekiso kuNkulunkulu vele utikhiphile kuNkulunkulu wathinikela kuSathane. Lalela uthi Zaga 7 verse 10 mfunze. Zaga 7 verse 10 mfunze. Ngiphamisele isikhathi sami sikamgijimisa nami simsuse lapha. Masinyane nomfati wahlangabeza lensizwa embathise kwengwadla agcwele bucibi. Angulanyewana kanti kuyatatisa futhi akavumi ukuthi ake atihlalele ekhaya. Awuniphinde nsi. Masinyane nomfati wahlangabeza lensizwa embathise kwengwadla agcwele bucibi. Nayi indaba yethu bazalwane dress code. Umuntu lokhonyako lomzalwane emateenager sine bobhuti nabosese sigqoka ngendlela lezithile lezothile. Ungagqoka siyokho emanyamani sihlahleni. Kanti wenkonzweni. Lithi wabonakala wesifazane agqokise kwani? Thomas nisaba kushweni kamagqokise kwani? Umbuto wangaphalala ngekuthi kukahle yini kwekuthi umzalwane liteenager ligqokise kwengwane. Awusikahle. Letimpahla mateenager nathi bobhuti kuyasifaka sonke thine majeni. Amen. Lamabhuluko lasakhona lamuhla laba wathandzako labanye bethu thine emateenager bobhuti. Umfana limende libhuluko abe yipansula kakhona. Uthi usebukholweni libhuluko noma libhande elikhona lila phasetiboni. Lila mkhathini wetibuni kodwa libhande likhona. Noma kuthi libhuluko umzalwane libukale kusukela lukhwalo libuthi nje insi. Lehle nawe lize liyophela ecakaleni ungathi ugcoke isokisi. Uma ugcoka kanjalo phela bhuti teenager usuke sewuhlulekile ukugcoka kahle njengelikholwa. Never bazalwane. Usuke sekwehlulile ukugcoka kahle. Sewugcoka njengomuntu welive. Amen emozweni. Amen bazalwane. Nalofana nabo nathi bosisi leti tembatho leti ngubo diketi leti mabhobchu. Siketi sibukale kusukela ukhalo. Sele neshape yemtimba wakho sanibonani bazalwane. Sikhephe sibunu sonke nalasiphelela khona. Nawugqoke kanjalo ukholwa una Jesu usuke vele sewuhlukene naNkulunkulu sewusinegiso nawugqoke njalo. Amen. Lalela. Bagqoka kanjalo esikolweni ofunda nabo, bagqoka kanjalo endzaweni yakini la uhlala
khona kodwa nomele utathe ukuthi mine ngiwela uhlanga lolukhethiwe ngisive lesindwele kuNkulunkulu senqoka ngihlonipheke ngizothe kungafanani ukugcoka kwemkresto nemuntu wahulumeni kufanele kube nemehluko kwabonakala wesifazane agqokise kwani kwengwahla anebuthili emhlitiweni futhi angaminyawana uyathi lethembatho legcokako ama-teenager lenithi fashion ise-fashionini le ngubo ini akhuluma nesingisi phela abanjini lalela kunemoya lotsite wasathane lofakathi ingaluka kunamadresses lawo nemabhuloko lanjani akusibuhle akuvumeleke ukuthi umzalwane ngibhuti ngibabe akhiphe imali yakhe la isebenzele kabuhlungu ayothenga impahla lezabukile esitolo ayothenga impahla lezithikile esitolo uyifesa ona yale mpahla igwamuwe akusiya kadobha phasi kodwa itsatshuliwe ifeshini ebona namuhla lokho khomba ukuthi ingqondo yakho ayisebenzi kahle uthenga impahla igugile uyaphi nayo khona wabonakala wesifazane agqokise kwani bazalwane kwengwahla leli phuzu lithini lithi leli phuzu nebazalwane tikhona tembatho kubesilisa nabesifazane letingasifuni nakancane esonzile eceleni kwato wayigqoka iyawuklasa iyakukhipha ebukholweni vele ledresi yayo ikufaka vele ekuthenini babe wakho wena usathane Amen. uthulile emloyeni ungalasho ukuthi angimthandi Jesu le ndlela ogqoke ngayo iyakuveka ukuthi wena nakuyiphi category wena Amen. so nakani-ke bantwana bakaNkulunkulu kuyikuthi ugqoka ngendlela lekahle ngaJulayi ngeminyaka wa-2012 lapha eWitbank ngabe ngaya enkonzweni yemthandazo kunaleliyathimetsha leliyimphombatana lelafakaza leyo nkonzo lathi mina nangigqoka ngikopa kumake ukuthi ugqoka kanjani bese ngigqokisa kwakhe uyabona lo mntwana ukuthi ufuna ukugqoka exactly ngendlela mama wakhe lagqoka ngayo azithe efanana naye uyambona Sihlongonyane ugqoke uwophena tie uyabona ukuthi uhamba khamba ngendlela bafundisi baketinwe kulethi gqoka ngayo sanibona bazalwane angabi ithwini waneteenage ningabalekele emabhantshi majani gqoke nje emabhantshi nimngake ekhaya ningabi bazali bemadeli always wena awunasitatulo esikwetako ukuthi ube ngumzalwane sanibona bazalwane wena njalo njela ukhona khona usetekile uyodansa yiba naso sicathulo sakho esakwena ube formal sanibona bazalwane ugqoke njengabafundisi bethize uNkulunkulu bobabe base bakubitele mfundisi ugaka uteenager lemfana ngoba ugqoke vele decent sanibona bazalwane amen enkonzweni umzalwane emadeli amen enkonzweni lo wesifazane begqokise kwani kwengwahla thina-ke lakholweni asigqokisi kwetingwahla siyaphuma nje ebhokiseni kwetingwahla ngoba siluhlanga lolukhethiwe sizizwe saNkulunkulu esinjani lesindwele
John umpostoli le ngakusambulo chapter 2 verse 14 15 na 16 sesive lapho ukuthi inkosi ingasisita isikhuthathe njani. Sitawubuya la 7 verse 10 la sisenza khona nyana. Nitiphathe njengabantu labakhululekile. Kodwa ningakusebenzisi kukhululeka kwenu kube zimbonyo salokubi. Kodwa tiphatheni njengetingceku taNkulunkulu. Hloniphani bonke bantu, nithanze bazalwane, nesabe uNkulunkulu, nihloniphe umbusi. Chapter 2. Sorry? We'll chapter 2 verse 14. Yes, sister. Ngibhalela nini bantwana ngobe niyamathi babe. Ngibhalela nani bobabe ngobe niyamathi yena. Lesono akhona kusukela ekuqaleni. Niyeva ukuthi nebantwana bayabhalelwa. Livese sale ngalo verse 10. Lithi ingelosi tenu dibona buso baNkulunkulu njalo. Sanibonani bazalwane. Nimcoka nibalulekile kakhulu ngiko. Namele ntofundziswa. Bafundisi benu abakikhiphe ekaleni. Banihlela imfundiso letawuyisita ukuthi bundwele ningadukelani nawo. Qhubeka fundza sisi. Ngibhalela nini majaha ngoba ninemandla nelivi laNkulunkulu lihlala kini. Ngibhalela nini bathineja lembabhuti ngoba ninemandla nelivi laNkulunkulu lihlala ngaphakathi kwenu. Qhubeka sisi. Futhi nimehlulile lo mubi. Ningalithandi live netiko letiseveni. Nangabe umuntu athanda live Around this place. Jela ngamphalala ukuthi kube ugqoke impithikoti ngabe space sikhona na. Kube ugqoke impithikoti wena sise. Nale sibindi sale rogo lakho noma skate. Ngaba kuna stress sanibona bazalwane. Kodwa inkinga ugqoke kabi. Insikinzaba yethu ukuthanza live uthi sigcoke ngendlela live legcoka ngayo. Sina sehlukile. Sithemba ngelinani lelikhulu thina. Higher price. Ngengaki ya Jesu. Therefore kukafanele sifanane nebantu labangakholwa all together. Bomakhonjwa ngenhloko. Amen. Amen. Ngibo nakelanga lemhlolo ke noma ngisekhaya ngeke ngithole igqoke lokuzana ishoti ngihambe ebaleni. Ngigqoke ivest ngihambe ebaleni. Hawu usekhaya boss. Awunamzalo. Ulikhoba 24/7. Kumele ugqoke kahle. Libe solithi nange uhlonipheka. Maphuzu lawa sikholwa lokumele asibuse asehlule sithathe kuvela sinjalo ngoba liBhayibheli uNkulunkulu wethu lona lokufunako lokho angithi sinebakhe thina sithembe nguye kuphethela isikhathi sami sawudla njalo qhubeka lapho nekhona Bagcoke kahle nangokuhlonipheka, hayi ngemichilo noma imihlobiso yegolide. Khona sesotawuqhubeka kwaphela. LiBhayibheli lithi ke thina lesikhonda uNkulunkulu singalithandi live. Lelithi singalilingisi live lapha verse 15. Sanibona bazalwane. Lithi asigqoki. Bazabiza hayi ngemichilo. Nana makolike sanibona bazalwane. Kafishana uMkristu akakhini. Amen. Akakhini umzalwane lomsisi teenager lamake. Amen. Niksi kuchina. Awuqhina umshado. Ngambula nyana. Amen ekozweni. Amen. Lithi hayi ngamba bazalwane. Ngiphinde sithi Hayi ngemichilo
nobe ngemihlobiso yegolide. Uma ngabe sikhona ama-teenager asisebenzisi imihlobiso. Lo munye uthola sokufaka ubuhlanga ecabaleni. Uyakhona unajesu. Lo munye sokugabini ihlezi. Yabani loketana ungazuthi umbhova lo lokufakela emkhaleni kwani. Hlobisile mfundini. Ngobamba nesimilo sathi usente. Hlobisile. Lithi liBhayibheli hayi nani ngemikhino nangemagolide uyabona sebaqinile abaqini lapho nalabathinayo angisisi naqinisi labathinayo bese balekinga bathithengako sebafaka la emkhineni yabo lo munye urelaxile sewubambeka kungazuthi uyakufaqatha bese kuyavuleka so sewukithi mfi nasathi ngobeka umhlobiso igama lalo lokhonyako lona Jesu akakusebenzisi wakho umhlobiso ngulonto ingadi ya Jesu yakuhlanda yakwenda wehlukana totoke tono qhubeka sisi futhi ngwele utamtosha masinyane Ngemichino yegolide nobe yematshe laligugu nobe letingubo letidlile kakhulu. La emandleni sikhule kathini siyaguqa phansi. Thina besilisa nabesifazane singakifake empintshini. Yekuthi na uyothenga impahla esitolo uthenga ukuthi ufuna ukubukisa. Lithi iBhayibheli tingubo titakwa kungabi ngemali ledulile. Lishola ukuthi one utawudirive ngoba nepride wena. Angigcoki ingutshana mina yakadobha phansi. So ukhuluma la kithi manje. Uyasicabha. Angigcoki mina ngamanzini kadobha phansi. Ngigcoka impahla ya 2 point mina. Ngibona kumele uguqe lapha utawuteleka. Ngoba ugcoke kabi. UnaJesu bona siyabonga. Kodwa mlalele phela lo Jesu ukuthi uthixo kanjani. Leti impahla letidula kakhulu nebasathile ugibe nawukhona. Diyawena kusilenye imfundiso wehluleke kuyigcina. Kanti kufanele ukuthi uphile nakale mfundiso. Amen. 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 Amen enkozweni. Lapha kuzenzo 20 verse 36. Lithi iBhayibheli baphekelela Pawula. Bambeka logwini lwenwandle. La kunemikhumbi kushigitshela imikhumbi khona. Lithi nasebabugcina baguqa phansi lapho egwini lwenwandle bathandaza. Tshela mina ke sinaka ugcoke ingubo yekudula utawuvuma guqa lapho emzakeni. La kudempu khona. Utawukalaka abekho bolshaba. So ngingizaphe emasondo la uthandaza ubili. Inkinga yini lempahla yedula. Nkulunkulu lona kusisita ukuthi kuze kuthi kahambi ngendlela elive nawugcoka thenga impahla lele yokuchallenge ukuthi uphume emfundisweni. Amen enkozweni. Qhubeka sisiqhazela. Kodwa bahlobe ngetento letihle letifanele labasikati labathi besaba uNkulunkulu. Thina abateenager lesimo sisi lesibasikati iBhayibheli isho njalo. Lithi sihlotshiswa yimisebenzi emihle. Asothiswa kulamapareli nemalihlezi. Asothiswa ama-Q-tex thini. Amen enkozweni. Kuna nako lokunyele kunyanya kakhulu. Bakuvamile ukuthanda lamateenager labo sisi. Nako egloss. Lapha kugcobisa la mlonyeni ukhambe umlomo uncinca ungasibeka ngubube lo. Ibaya kuthanda nje. Sebakhuthe emahlandla. Lo munye bekugcobisile lenkandleni lo mnyaka lophele. Ngathi yini lo sewuyende lapha wena? Akwenziwa phela lokho. Amen enkozweni. So liBhayibheli lithi thina abantwana baNkulunkulu siphila indlela lekahle phinda lapho sisi.
Phinza la. Verse 10 phinza mntasekhaya. Kodwa bahlobe ngetento letinhle letifanele labasikati labathi besaba uNkulunkulu. Njengoba sikholwa ama-teenager sesaba uNkulunkulu lithi sihloba ngemisebenzi lemihle. Amen enkonzweni. Sihloba ngemisebenzi lemihle. Lalela ke nale nyephuzo. Ngesafunza lapho ngiyakhuluma nje. Genesis 34 verse 1 awehla efike verse 4. Kunalomunye sisi lapho kuthiwa nguDina igama lakhe. Ngumntana kaJakobe wesi 13. Bambala baJakobe abafana bebayi12 bese anentombazane nguDina igama lakhe. Lo Dina lona ngenxa uthanda live. Uthanda ukuvakasha. Uthanda ukuvakashela abantu abangakholwa. Wake washiya abazalwane tintombi lakaIsrayeli. Wavakasha wabona tintombi yakulelinye live lasemakheraneni. Lithi iBhayibheli nakefika lapho lo mzalwane avakashele emahedeni yena akholwa. Ngoba kuyinkinga ukuthanda live. Bantu labasha umzalwane lothanda ukuvakasha uvakashele tindzaweni la ngeke akhonde khona. La kungenabazalwane khona kanti usesemncane asemkholweni. Lokho kuyamchallenge kwamele ukuthi abuyele sekamuntu wahulumende sekahlukile. Le ntombazana yavakasha nayifika le yabonwa insizwa yakhona kuthiwa nguShekemi igama lakhe. Nambona Shekemi lithi wamahalela akafisanga kumshaya. Lithi wamahalela wambamba wamdlwengula. Nasamdlwengulile sekalele naye. After lokho sewuyabatala ukuthi ngicela ninginikele intombi ngishade nayo. Sanibona abazalwane. Kodwa uqale ngani alugcinwa ngani. Inkinga yabakubani kulo mzalwane uthanda ukuvakasha. Batali siyabonga nikhona kule nkonzo yethu singemathineja nabobambe. Bantwana bethu labakhonyako emathineja tintombi bobhuti sanibona abazalwane. Kunenkinga lenkulu ekuvakasheni kwebantwana. Ikakhulukazi nangabe kukhomba kwakhe usemnali lokuqina lokudindile. Kubika thina ukuthi sibanake sibamonike sibalele la kumele singavuki ukuthi baye khona. Ngoba umntwana sikafile emoyeni. Amen enkonzweni. Ungakhohlwa ukukhamisa sadla lapho kusikhathini. Afunde naye bazalwane Roma 9 verse 20. Jakobe 2 verse 2. Roma 9 verse 20, Jakobe 2 verse 2. Kodwa-ke wena kudlunzini, ungubani ukuthi ungaphikisana naNkulunkulu? Ludziwo lungasho yini kumbumbi walo ukuthi wakibubelani kanje? Amen. LiBhayibheli libuyela kanzaba kuMshumayeli lafunze khona 7 verse 13 na 29. Lithi wena kudlunzini ungubani? Lophikisana naNkulunkulu. Unalabanye abagqokisa umemezi. Uthola umuntu akukhela kuso ngememezi. La umbona sengawugezi ungathi silwane nakakhamela. Nasa ugezile sekawugqobise amaviki. Uyawayana lokwememezi. Sanibona bazalwane. Bese sikhumba sakho siyashintsha. Ubese kuba nenkinga na ubeka sandla so ngoba lesandla sibese siyahluka lokho. Ngoba bagqobisa lobuso bakhohle lentandla nimba. Uthola umuntu sawaba yi2-in-1. Inkinga ngiyokuthanda lize. Wena muntu nthini ubani? Oh, wena teenager lekhona ubani ukuthi ungaphikisana naNkulunkulu. Lo ubunjiwe kungasho kanjani ukuthi wangendelani ngabaso. Phela umzalwane nakangene ebhodleleni esalina shintsha impilo lakhe
ibe yellow. Usuka phikisa uNkulunkulu in short. Uthi kube wadala mina kahle. Ngabe wamdala abanetinwele etiyelo. Awuliphinde sisi. Sonfati. Sokuchabo. Funda chabo. Yes. Funda chabo benyaxolisa. Santo 2 verse 2. Nangabe emhlanganweni wenu ungena umuntu lofake indandatho yegolide agcoke kahle. Kuphindze kungene nalomunye lophuyile agcoke kabi. Bese ke nina lona logcoke tingubo leticwebetelako ngekuthi hlala lapha kunasi isitulo. Ulona lophuyile lithi mani lapho nome hlala lapha etinyaweni tami. Ngekwenta njalo alikhethi yini ngekuthi nibe behluleli ngemicabango lemibi. Ngifuna kuletha nje indaba lapha sengiphetha lethi lo nkulunkulu esimkhondako nebazalwane uyakhona kujaja njengoba nathi sikhona kujaja niyeva lenzaba lithi nakungena emhlanganweni wenu umuntu ogqoke tembatho eticwebetelako bese futhi kungena lomunye logqoke kabi bese lithi kulona logqoke kahle hlala lapha endzaweni lephakeme kosofa bese lithi lona logqoke kabi hamba uhlale lapha phasi lithi iBhayibheli anehluleli yini nendanjani. Ngifuna ukuthi ke ngalendzaba lena uNkulunkulu uthi bazalwane uyanaka ngoba kuGenesis 3 nakabintu Adam lithi wabaleka ngoba besadle tithelo lebekayalo ukuthi angadili. Uma sekambika uNkulunkulu lithi iBhayibheli utshebembani ukuthi sewungcunu na lokusho ukuthi angakawele sonweni Adam bekembethe kodwa bekambethe igazi kulo. Uma sekenze sono sonakala sembatho sakhe lesangaphambili segazi kulo. Lithi uNkulunkulu ngemva kwaloko wabulala silwane wathatha isikhumba sale silwane wabetela kwembatha. Sanibona bazalwane. Lokhu uthi uNkulunkulu vele kugqoka na ukholwa uyakunaka. Niko nawe kumele wathi uthumela ugcoke uhlonipheke uzithe uzothe. Senzile bazalwane. Angisho lokho ukuthi nawugqokile umzalwane ulijaha liteenager umsisi uliteenager nakale tembatho lotigqoka ukuthi tinjani. Le material ilula inoma ithick enough ukuthi ambonakalisi nekhazi ugqokile. Akhona amabhuluku ethu bobhudi lamabi noma kuba isize yakho kodwa uthola ukuthi lilula kakhulu. Uze ngaba ngomntu ucela ugqoka iBBD ngaphasi before utoligqoka. Ngoba liyakhona kubonakalisa leli bhuluku ngalamanye amagama libi na uligqoke ungakaliplaneli. Nalokufana nabo nakithi bosise mateenager ngala kukhona amaroko kukhona tiketi lelithika ukuthi ufakele ukuthi khanyana ngaphasi before noma awuyayithanza lephala uze into ukufakela kusemeni ikuvete njengengwadla ngoba ingwadla vela msiyathengisa emakethe yona kodwa sine ngoba sithengisi kumele sihlonipheke sizithe ngoba sibantwana bakaNkulunkulu. Amen enkozweni. Amen bazalwane. Angivile ngalendzaba lethi Jehova usilinzile. Uyafuna kusinika kuphila lokuphakade. Ngenxa yaloko kufanele ukuthi sibe labavumako ufundziseka kuloko livi lakhe leli kushoko. Amen bazalwane. Amen. Dihlole ukuthi awusiye ilo tsanza live wena na. Ngabe nje kuyafunzelwa imithimba.
laba bakholwa utaba nemthimba nawe utholakala ulapho. Amen bazalwane. Uyohlabela ingoma tekungakholwa. Letinye tivusa tinhanuko nawe ulapho inkinga uthanda live. Le university bayabangala ukuthi aligijimeli ngami emicimbini yakho. Likhulumela kona ukuthi live singalithandi. Singangeni la kumele singangeni khona. Amen bazalwane. Usihle abantwana baNkulunkulu mlawa emahlakanphile. Lapho sekuthi kuthata ukuthi sinake kwekuthi asilithandi lelive. Sinake lokuthi sigcoka kahle ngekuhlonipheka. Tonke timbo tebumnyama sitibekele eceleni emsimbo ngesikhathi sakho ngiyaxolisana kumoshele sona inkosi kayibe nathi.